Watching everyone around you become parents while you're still waiting for your turn can be painful. You've tried the medicines, consulted the doctors, followed the advice, and still you're waiting for that positive pregnancy test. And you start wondering, will it ever happen for us? If you've been trying to conceive and feel like you've tried everything, take the next step with personalized guidance. Book a consultation with Dr. Arpita Sarma and the Janitva IVF team to understand what your next step could look like. Ka KHADC hakajengkran executive member berikmi akatanat ilaka uba Denzel Renard Chen. Ula pensyah lor karai jong district council banwang Shipori UCM upa IM aina manik CM hadian baga KHADC kalapa bontli ki notification ki demand notice bat ki reminder ban khot pensyah yu halor kajeng penkenya ki kendon. Kentop ekajeng siu badiwan siu shi benta naga prabenta bat upa IM aina manik CM lo juba baka shokos notice ban siu no ikine ha ubenai leber. Ndrei kat hadu menta ompat siu. Kumta ka KHADC kalahap ban pensangi SYU ban penlong ya kajing tokit. We executive member ula pensyairu baka shibenta naga prabenta kamday tang naga resolution kumba penpau upa IMI nam hakilat patai kubor. Mereka dega bala penskam baha haka sanat ula dapsoi ban pediang. Namar kata kalong kaba omla ban pediang hakaan buun penkenya ka. Kat bah kajing tokit ha kaliang kajing pran kam bakla ka pisa jong kahima baka district council kerangya ceprang ka financial report jong kesam arhajar arpusan arpu hendrio. Kabala soidu acting CM upa IM Alban Frederick CM ubasan Nathaniel Tangkiau bat menteri kedressing karpran kalpen pau ke jingja kapisa ke babon haka market tol kat kom kikot kisla ke jingmi ke deban long shiklor kat lailak ra hajar sans pa arpau tungka ndrei haka leja la tho tang kendai punyolak sau ku ar hajar sans pa anro tungka kabapni ba kapisa ka ja syaka kat san laktam kumjoro haka land revenue ke receipt ki pni ke jingmi kabasan pu arlak kat kendai hajar pras pa tengka ndrei kabla record aga ledger kalong tang arpun reulak kendai hajar kendai spa arpulai tengka nalor kini ha ke jinglot jong ketana development kabakot syaka lai psaulak ndrusan hajar lai punyo tengka ba ke jingpun ko yo kabakot syaka nyup kendai lak lai kendai hajar lai spa tengka om shimla penbiang watang kawe ke receipt book ke invoice dan niki kot kisla ban pensisai ni kejing penlut syo ha kejing IY ke yo ha ba syuai ba igi menteri ya kesenam arhajar arpusan arpun rio kejing yo kalong tang shiklor arpusan lak kat bah wala kot ke public tender kesenam arhajar arpun rio arpunyo kejing yo kalakiau sya ka arklor nyo pulai lak kebapen i ya kejing do opisa ke bapoi sya ka shiklor sapu pralak baru kijing pelut akini kikam ki baklam dan kikot kisla ban kersya ni kerukom penon kampisa kilong ke bala bon bah kani ke report keladap ban poi hagikti jong keyboard peniat ke district council beladap ban ha syau under secretary ban pet peniat bat tokit ya kani kakam pi benda pi kwa ban trilang ban tiru dulu kapor hi na issue bon notification hi na court hearing hi ikituki regulation jengi bi violate ya to 18 share ti do kapor ila ada admit ikam object you want participate at a hearing ila ong ba NCU how much kawin ki syukur ji ila tho ya ta ri kam le te bang bai trilang ti duduk ko ila ai chance ila ai demand notice ba budeli ba inwan ya trilang ri menta inong ya trilang dingin non comment i ba oi ta tang ba kai action ba kai reply bi pha de kalau kami ha main ba kata ke ko menta ya ko mun suang ila ong tak lusit ngai notice ngai reminder di labun kiki mengisim ngasim hearing di dapat speed di kata itu kamlong utama semua. Kudu kudu boleh bayar sino how much lah sino Champs ya. Kadahui om hilang menta fi kambat ke deeds kalau rumai dengan orang tu. Dia menta yang hasil senja kum ke authority ni suspend ni bagi nirang le inquiry. Di yang hasil dah senjam nomor ba ni hal inquiry kita ki financial regularities bukan apa hima, but ni hima ru haji siu ni, but hima mentar dengan ke financial report ni yo, nagalen hima ke bawang ba, bukan gigi pisah kiba, kami abet, alajar bawang bay, hai bawang bay ngancu, ngasai ngayo menem, ngancu tuli ti ni, mo, pagi ni financial report ni yo, dong senam ajar pesan akun real, ya kan ni ngancu yo menem, mo, ya ketu bagi suspend kedehi ba, ikam comply. Yagi rules regulation nungi bade kawan each share
Matusin ang po porkan media yung ba kadi kawan isya kadi resolution. Are kawan isya ka incorporate ba don po sanat. Fisan yang sanat tu, we accept. But we can challenge you ke sanat. Ya ta condition number 8. Tem tak nu flat fee ong mata condition ni mat ngim dia. But part payment nu lale part payment issue de tu kan iya ya kata kawan isya. 10% ni im jua. Yung masa exam tama kamamla long masa exam. Tama to ngankan sekali ka financial report no kani yang minap tungini mentang inong no baik yang jingni jo market tool ka basikur khalai lak khalai lak ha hajar sanspa atho handre ha kaleja 97 lakh 42,560 baik gini kami ha kapisa baca kalau hadu khasan lak repusan hajar kendai spa depo tar hoy di market tu kejingmi jongkalan revenue katkum kirisi kalong 52 lakh 19,800 hari la record leisure 26 lakhs 9,923 kini orang kami mismatch kabaya ba kejing pulut ang development ke bolong 34 lakh 65,037 Mundan ki receive book ne ki invoice pencisya yang ni kajing lot. Kajing book khojo kabakot hadu new pukundai lak 39,300. Mundan ki kot kisla ban pencisya yang ni kajing pulot. Mo. Kajing ai why ya gayo kabasyu ai hakimentri mo bros kata ki ai hakimentri kalong 1 crore 25 lakh. House nam ajar pusan atun riu. But hak keba khot public tender house nam atun riu apun yo kapoido arkro nyopo lai la kajing pher hadu sikro sabu phala mo kajing pulot klam penbiang ki kot kisla kabuk ban kersyan kot syaka lai kro lai la prabu jar aspa athom ini de report orang sio amnya ika kisungi yakani te padanim kadi kayo ni no acting song ta ki le inquiry yang juki tama kini di kam kita mo tolong jauh ke ini boleh mengi ini yang mereka kes pak keritang itu di regulation bila ini maka semua tu proceeding mission ini jika kod la lain untuk tinggi hari apa yang kita rai di negara yang jungi minangi abisi am mination bagi nation kara minai to order ni minus si bagi appeal na prepare na